A few moments later. Tana, Susan! Na, berti na kung sugang angin, no? Tana! Tara, dito pulupas na puluparalan, Tana! Tara, kira, pagbalik ko, sige! Time sa, Susan! Naanalagi na guna diya nagpalupad! Hala, oh! Kisa ba ng bataan na? Tagagawa lang ito riyan. Ana, Jud! Partida! Papirlan ni, pero kusukoy mo lupad. Sana all. Dobi! Atong nililong nito dool kung kisa na! Sige, sige! Tara, Susan! Bi, atong takong kiray! Ha? Hoy! Hoy, bata! Ha? Anong diri makalagpalabas sa mong teritoryo di Drian? Maaw yun! Kadyong bata ka ha? Sige na kasama ko sunod-sunod! Mangilog may nung pwisto! Patagaraman mo! Ako may nagpalupad dire! Lala, kiray oh! Siya din nakala direk palupad oh! Oh, astig pa kaayo! Pretty ba yung gamaya ba? Isog kaayo oh! Ah, Adrian, kita ka sa mong tabanog oh! Indot kaayo no! Yellow! Ora, manday ka ita! Tabanog di ay! Nanundog manday ka! Usay pariya! Eh! Pariya gini ay! Unya! Ako may nagpalupad! Lain po ako'y nanundog no! Nye! Susan, ikaw man siguro inanundo! Tanawa pagod iyang tabanog, pariya masimuha! Wala man kanundog bay! Ako raman ang gitanong sa TV ko, akong gisulog-sundog! Pero, naunahan kag buhat, Susan! Pakauwaw ka raman, oy! Dira ka ay! Laina yun ni mo kiray, oy! Namalira ka rin taag buhang! Lain po dog magpalupad pa ka diha! Nga nakauna na mas Adrian ni mo! Tara, muuli na lang ta, kay magbuhat ag bago! Laina dyan kiray, oy! Palo man ang tabay, nga lamig kay magpalupad, oh! Kusukay kangin! Mula din ka dito, ah! Magpalupad pa rin ko diha! Wah! Kusukay dyan malupad sa mga tabanog, oy! Muuli, pasikiray! Bahala sa dito, ah, oy! Enjoy kayo magpalupad sa tabanog, oh! Bahala kung tempuyok niya ako, ah! Pero mulupad, kung diya, bay! Nituyok pala ko, abay! Niugbog yung tabanog ni Susan! Ako pa lang ni mo, Susan! Muli na lang ka! Yakaw! Nagtuyok-tuyok na yung tabanog! Yung tabanog! Wala pa ni pulos! Ako pa lang ni mo! Yung mga isugnod! Lain na, gini mo bata sa nitriyan, oy! Imura man ko yung anaon! Sige lang, makabalos ako ni mo, mag-imo ko ba ko nga tabanog!